Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kasayla isap organization Maulangwir. Kaway ni kiseng 3 months ngobha jong kasunong Maulangwir. Mentakas ni kakatsaw urisa arajar at pulay kalayo man penhap perdano ya kalampung ilek kay volleyball. Kabalay sngi kabatip kum ka second volleyball tournament arajar at pulay hamadan mini Mauba Maulangwir Southwest Khasi Hills District. Kajingile final hakani kasngi kalong hapreng ka sila jong na Maulangwir persya ka Young Bros na mau kerwan. Hakabak sila jang kalalaban penlim no ka Young Bros dalai set laar. Ya kanam best player layo do banrap snaitang jo ka sila jang. Karbaya kanam best match layo do bantay wanyang jo ka sila jang. Hakani ka sngi penkut ya kani kalampung ila kay volleyball. Lapenya ya ka jinga lang do ba Martian lang Marwen. Haringkat ka jingdan lang ba PL Marshallong kumukong san. Uba S Marwen ba Rifle wanyang President Sayla Isap Organization. Ba Arwan Yang, ba Ibi Shella, Secretary Maulangwir Sports Club, bat kiwe-kiwe. Association nga panheri gani barangay kumlay piparo. Naga subdivision gilay siya ka state. Nag-state gilay siya ka national. Upta terter. Ti kanini gilay kay ka Sayla Isap. Kara penlong. Ngadam terjing dokumen barangay kumlay subun yang kini kaseng. Kini organization kaba nagapor si kapor umday tang namta kalika volleyball ring yo manag Islam kibala adat manag Islam kibala adat kilayo aro ikuman organize namta ka dancing competition pat kuwe tingas no ban kenturo ya kini kaseng ba kanang yay tristom hoy wala kuma ili asgaw ba dan na preng kijing globon tendre nagaliang jonga nakurtu ibi ba pin nang tresitom nang ba lada ya dulu kam lada bitresitom nangay ba sisin kasgi pinlong sisa kata organization kawanang timisan na goy kapor siya goy pagkapor tinagamta di players Kumta, kum keseng samla, kum ka manul pang club, ni dah kitbol kit yang keseng ke jompi, bahkan nang ya syutrang, bahkan nang la, ya ke bandang peniat, ya ke kum kini kecing lekai, nak away ke por, siapa away ke por, nrei, kesudan tang kan away, ya ke bandai penken mau, ya ke bun kiseng ke bandang por jadi senong. Babi peniat itu pun dia kebakum kini ke jingle kai ko kenmau ia ke kenmau ia ke banda panjing bet lane banyo jing bet la kalong na ke snong lane na ke mul polstop kan bakan long ke jingle trailang kan long ke jingle sel pulang bakan nalong na ke benta ke burom ke snong hi borok kowe namta ki ardli ki team iban poy sa ke final ke mul club kandon Dagaway pat banong, nre ngitip pabrok kitim kila pois final kilong kitim kibat tebet, nre kabakam tebet. Jadi kubuk ya jar. Tuh lihat nak, lama apa lagi Jepang? Siapa kata game? Dong untuk final kalau Jepang. Tahu kat tanah. Dari
kung kaseng melakukan kreatif. Kung ya kani ka sekolah